Presiden jangka BJP Hamiglaya uba Ernest Maury habakren kilat patai kubur hak RPR tarik urumpang arja RPR ulaong balada ke BJP ka yok ban sensyar hak jela Meglaya kan kamsuk panjakren bat ka sarkar pedeng yakinu kimat kibe day bat ka jat benriu bat ulaong ru nidon kam men yok ka sarkar double engine kenang bangila ban pun jingking hapedeng ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng Parti BJP long kamsuk yang ban yakren bania pun ni kata kejengking bania penyak kikam kejam kan fair kabangi ong ba kata ka double engine sarkar mo pada kadang sarkar BJP hamne bat ke sarkar BJP po Delhi kan sub ini ban ra ki issues kiba laban ta kari macam benda ujung pi ha ka bening kong ban sot ya kan ni problem dia ka kejeng ka bangi siam kam tam ki di no trade yong jungi kini ki coal miner ko yong mo ngidai ban wanra ya ke sarkar kemudian ke political will, but execute ia kena mining policy. Kata kena stand ke jungi kung ke parti. Kumulong menta na Friday tang mga na present juga BJP wa raise ia kena corruption issue, illegal transportation but ke mining. Henry nak kaliang jungi parti hadian bangil adab ya cekmat ia kena menta kiwe ki parti ru ki dawa kumjo. Kaya na kerpat ia ka kinong ia ki beriu jungi state ke jungi. Ba keladai ke por kabangim day isu ban perkat ia ke simet ia ke jing mentoy lejong idai ban perkat ia ke jing mentoy tung ke state namar radon kum kini ki illegalities ke jing du nong ke day yu pai ba mantabun ke jinge apo ke state ngidon kayarong pisa tung sarkar kam don pisa ban siu tulok ke nong hikai nane ban siu tulok ia kita ki master role bat kum ta ter tengah slow ba ke revenue hi ke basir kai ba ka day na u dawyong tengah slow bang idai ban wanra ya ka government ka ba thamai au ni usam arpulai ka ban ra ya kata ka good governance but ka ban pe ikini issue marka de ke jingdu nong ya ka state ke jungi